thengio muno Wanjiru wa Ngata mwina mwirore John Muni kujikiria mwaro na ni muno uyu ngoro ngimenyithio ria mwiroreri wonjeria wa tinda ukigariira nie njitikaga Wambui wa Gakibe. Na tukimurika maria tukuhaririirie ni ati arimi a kahua ni manyitite mbaru riendekithia ria thothaiti ciothe cia kahua iria ciamukirire ngombo kuma gwi thirikari cithurimwo uria cihuthirite kigina kiu. Riendekithia riu riumite kuri kamiti ya bunge ya thuguri na thothaiti na iria noyo kamiti iria irathuthuria ungumania thothaiti-ini ya Kieni ta uria Njode wa Kung'u aratutariria. Kamiti ino ya bunge igie thuguri iganda na thothaiti na iria tongoragio ni mubunge wa Kieni Kanini Kega no yendekithitie ruhonge rwa kuhurana na ungumania rwa EACC rugereke kabiru ni amakoretwo mari rungu rwa kuragwa kahua thothaiti-ini itiganite cia kahua. Oho kamiti ino no yendekithitie makomishona thothaiti marore keri mawatho ma thothaiti na niguo gutigirira mawatho maya ni matwarana na maria mari gatiba-ini. Arimi a thothaiti ya Kieni maugite utongoria wa thothaiti no matiratariria wega uria mahuthirite ciringi milioni 5 iria meriga gukomberwo ni thirikari na riu magakiuga angikorwo mawatho ma kamiti ya bunge ya iganda na thuguri ni mekurumirirwo maya guteithika mabango-ini yao. Wa 2017 Bwana Ndhiga na wale petitioners wengine walikuwa wamesunguka wakasungushwa na wakubwa wa cooperatives wakaenda mpaka county assembly wakaenda na vikiria kulingana na vile niona ripoti ile nililetewa waliongwa kwa sababu wakati unaandika kitu mkiwa watu watano uweze andika exactly vile mimi nimeandika na yule andike the same. Ni kama vile watu wanakope mtihani kwa class unakuta mtu amekope mpaka njina. Kwa hivyo wakati niangalia report mimi niliona hiyo report ilikuwa ya ukora. Nikaambia wale petitioners hii sio mwisho, tuko na assembly ili ya national na kama sisi ni wa Kenya tutaenda kule na watusikise. Handu-ini ha ceceni ya Gikuyu television metha-ini ya wonjoria njitikaga Njode wa Kung'u. Ni thengio muno Njode wa Kung'u ni ndwa riboti iyo yaku njega. Na riu tukimurika mangini ati bengi ya cooperative ni thundurite mutaratara wa bilioni 15.2 hari guthomithia arimi anini na gatagati-ini guothe bururi-ini niguo gutigirira biacara ciao ni ciakura. Mutaratara uyu ni uhuritwo njeki ni ruhonge rwa kimabururi rwa uheani wa kigina. Murugamiriri munene wa thuguri wa bengi ya cooperative ni Arthur Mushangi ni ugite mari na ngombo ngurani iria mariheanaga kugerera rurenda rwa M-Cop Cash haria ahuri biacara mangikomba nginyagia ciringi milioni 2 makihuthira thimu ciao. Na mwiroreri riboti iyo nayo igatwitikiria tukorwo tukimenya uria ciringi ya tinda igicenjanio na ingi. Na hau niho nie Wambui wa Gakibe ngukorwo ngikirira gaturumo mohoro maitu ma wonjoria ngoro ngicokeria Wanjiru wa Ngata na mundu gwitwo mwirore John Mo mathi na mbere na gututerefa ikereka-ini riu ringi ria mohoro riakwa ni Wambui wa Gakibe.